Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyize ku rukuta rwa Twitter nyuma y'uko mu Rwanda hagaragaye umuntu wanduye coronavirus. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu butumwa yacishije ku rukuta rwa Twitter yavuze ko mu gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 u Rwanda ruzirikana abo imaze kuvutsa ubuzima, imiryango yabo n'inshuti zabo, kandi ko u Rwanda n'Abanyarwanda bateye ingabo mu bitugu abakora mu nzego z'ubuzima, kandi bonifuriza abayirwaye bose gukira vuba. Perezida Kagame kandi yashimiye ishami ry'umuryango w'abibumbye n'umuyobozi waryo Dr Tedros bakomeje tugenda imbere muri ibi bihe turimo bya coronavirus. Perezida Kagame kandi ati mu Rwanda hamaze kugaragara umuntu wa mbere wanduye COVID-19 nk'uko byakomeje kuvugwa. Kugira impagarara muri ibi bihe ntacyo byadufasha. Ingamba zisobanutse kandi zihamye nizo shingiro ryo gukomeza kwirinda ikwirakwiza ry'iki cyorezo. Yakomeje agira ati gukaraba intoki kenshi, kwirinda kuramukanya, kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi, tugahagarara ahitaruye n'ibindi. Turakangurira buri wese gukurikiza amabwiriza ajyanye no kubungabunga ubuzima nk'uko imigenzo myiza no kwirinda ibyibutsa. Perezida Kagame yagaragaje ko Abanyarwanda nta kabuza bazabasha gutsinda iki cyorezo nk'uko bigenda mu guhangana n'ibindi bibazo. Ati nk'uko bisanzwe tuzatsinda muri ibihe bikomeye binyuze mu bufasha no gukorera hamwe. Ibi biradusaba kwitwararika twakomeje kwerekana nk'Abanyarwanda mu bihe byose twahanganye n'ibi bibazo kandi tukagera ku musaruro mwiza. Ngubwo butumwa bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yanyujije ku rukuta rwa Twitter nyuma y'uko Umuhinde yasanganywe icyorezo cya coronavirus. Reka rero turebe n'ibindi bitandukanye, tukubwira ahantu uyu Muhinde yakoreraga n'ibindi bitandukanye muri iyi nkuru. Reka nguhe ikaze ku makuru ya Telefix TV. Uyu munsi ni inkuru mbi mu gihugu cy'u Rwanda, aho byagaragaye ko hari Umuhinde wasanganywe indwara ya coronavirus mu Rwanda. Dore ahantu ushobora kwirinda mu mujyi wa Kigali. Uyu Muhinde yari afite supermarket iri muri Rond-Point yo mu mujyi yitwa Sharma Supermarket, yakorwagamo n'abahungu be bane bose. Nyirayo urumva ko yasanzwemo coronavirus. Bivuga ko byaba byiza rero ngo umuntu waba yarahahiye wese ashobora kujya kwivuza. Ubu tuvugana ndi mu gihugu cy'u Rwanda, nawe nizera neza kuri mu Rwanda. Hari haciye iminsi leta yacu ndetse na Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko hari ingamba nyinshi zagiye zifatwa kugira ngo twirinde ko icyorezo cya coronavirus cyagera ku butaka bw'u Rwanda. Iyi saha ndi kumara kukubwira deja cyamaze kugera mu mujyi wa Kigali. Nifashishije inyandiko iri ku rubuga rwa igihe.rwa bagize bati Minisiteri y'Ubuzima yemeje ko Umuhinde wageze mu Rwanda kuwa 8 Werurwe 2020 avuye i Mumbai yatahuweho icyorezo cya coronavirus. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko uyu murwayi atarafite ibimenyetso ubwo yageraga mu Rwanda, yishyikiriza inzego z'ubuzima kuwa 13 Werurwe aho yahise asuzumwa. Ubu arimo kwitabwaho kandi ameze neza, yashyize ahantu ha wenyine, yatandukanijwe n'abandi barwayi. Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko yahise akurikiranwa ahantu hose watahuwe coronavirus yanyuze kugira ngo hasuzumwe ko nta bandi ibanduye. Yakomeje iti abaturage bose b'u Rwanda barasabwa gukomeza gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, by'umwihariko gukaraba intoki, kwirinda inama zihuza abantu benshi no kumenyekanisha ibimenyetso byose umuntu agize banyuze ku guhamagara umurongo utishyurwa 114. Uyu muntu wa mbere agaragaye mu gihe sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi mu ndege Rwanda Air kwa 12 Werurwe yatangaje ko yahagaritse ingendo ziva n'izijya mu mujyi wa Mumbai kugeza kuwa 30 Mata 2020 kubera ihagarikwa ryo gutanga visa mu Buhinde ryatewe n'ikwirakwiza rya coronavirus muri icyo gihugu. Iyi ndwara igeze mu Rwanda mu gihe rukomeje gufata ingamba zatuma umuntu wagerageza kwinjira mu Rwanda afite ubwo urwayi atahurwa, zirimo gupima umuriro abinjira ku mipaka nk'ikimenyetso cy'ibanze cya coronavirus, hifashishijwe kamera no gushyira uburyo bw'isuku butuma umuntu akaraba amazi meza n'isabune cyangwa akoresheje alcohol yica udukoko. Ibimenyetso rero by'indwara birimo kugira umuriro, gukorora no guhumeka nabi bigatera umuntu umusonga ari nawo umuhitana. Nta muti wihariye uvura iyo ndwara, igishoboka kugeza ubu ni uko abaganga batanga imiti ifasha umuntu guhangana n'ibimenyetso kugeza akize.
inama y'abaminisitiri yabaye kuwa gatandatu Werurwe yafashe imyanzuro irimo gukomeza gukangurira abaturage gukurikiza inama zo kwirinda coronavirus, kwitabaza inzego z'ubuzima mu gihe hari abayigaragayeho kimwe mu bimenyetso biranga icyo cyorezo, ndetse no kugabanya ingendo n'inama zitari ngombwa hanze n'imbere mu gihugu. Umujyi wa Kigali uheruka gusubika ibitaramo by'imyidagaduro n'ibindi birori bihuza abantu benshi nk'imurikagurisha, imurikabikorwa, umutambagiro n'ibindi, kugeza igihe irindi tangazo rizahasohokera ryo kubisubukura. Kugeza ubu amakuru ataremezwa neza nuko ngo ndetse n'abajya mu nsengero, mbese gusenga mu nsengero nabyo byamaze guhagarikwa. Mu itangazo washyize ahagaragara kwa Munani Werurwe wagize uti mu kurengera ubuzima bw'abaturage tuributsa abafite ibikorwa bihuza abantu benshi nk'insengero, ubukwe, utubari, hoteli, resitora, utubyiniro, ahakorerwa siporo, amajemu n'ahandi gukaza ingamba z'isuku bashyiraho uburyo bwo gukaraba cyangwa se umuti wabugenewe wica mikorobe. Urwego ngenzuramikorere RURA ku wa kane rwatanze amabwiriza ko ahategerwa imodoka rusange hose hagomba gushyirwa ibikoresho by'isuku n'uburyo bwo kugira isuku ku modoka rusange hagamije kwirinda icyorezo cya coronavirus. Mu ibaruwa yagenewe abayobozi b'ibigo bitwara abagenzi, RURA yabasabye gutangira gukorera isuku imodoka zitwara abagenzi hifashishijwe imiti yabugenewe. Mu itangazo urwego ngenzuramikorere RURA rurasaba gusukura imodoka no gutera umuti wabugenewe cyane cyane ku byuma abagenzi bafataho bari mu modoka, no guha abagenzi bategera muri gare umuti bifashisha bisukura ibiganza mbere yo kwinjira mu modoka. Mu yindi baruwa RURA yageneye abayobozi b'ibigo bitegerwamo imodoka kuri uyu wa gatanu yasabye ko gare zose zashyirwamo ibikoresho bifasha abantu kwisukura. Igira iti urwego ngenzuramikorere RURA rurasaba gushyiraho ibikoresho bihagije byo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi n'isabune cyangwa imiti yabugenewe ku miryango yose ikoreshwa n'abagenzi binjira cyangwa basohoka mu kigo gitegerwamo imodoka. Muyobora mukimara kubona iyi baruwa kwa 11 Werurwe 2020 nibwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryemeje ko coronavirus ari icyorezo cyugarije isi, pandemi, kurusha uko cyakwitwa icyorezo cy'igihugu runaka, bitewe n'uburyo umubare w'abanduriye iyo ndwara wiyongera ubutisa hirya no hino ku isi. Ku rwego mpuzamahanga iki cyorezo kimaze gufata abantu 132 barimo 81 bo mu Bushinwa, 51 hanze yabwo, abamaze guhitanwa nacyo bagera ku 5,000 ku isi. Iyi ndwara ikomeje gukaza umurego mu bihugu bitandukanye, mu gihe Ubushinwa bwo burimo kuyihashya kuko abagera kuri 64 bamaze kuyikira. Benshi mu batagiye batangaza byinshi bitandukanye baravuga ko byinshi mu Bushinwa bagiye bagaragaza birimo ngo kubaka ibitaro mu gihe kingana n'iminsi 10, ndetse nuko perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yagomba guhura na perezida wa Cambodia, byose ari binyoma. Ibi byose byashyize hanze n'umusirikare ukora mu kigo cy'ubutasi mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni inyandiko tugiye kureba muri byinshi bitandukanye n'ikigerano cya Telefix TV. Mu minota 3 gusa ushobora kumva njyewe wumvaga mu ijwi riremereye hano ku rubuga, ukabona inshuti zanjye yewe nabo mu muryango wanjye bashyize ifoto ku mbuga nkoranyambaga zabo banditseho ngo rape cyangwa se rest in peace. Ku myaka mikeya yanjye itari myinshi cyane ku buryo nabanishwe n'ubusaza nazize icyorezo nka coronavirus. Yenda biroroshye, ushobora kubyumva ukumva biroroshye, ariko nawe ni nk'uko nguko. Mu minota 3 gusa nkabona benshi mu bo tuziranye bakuzi bapostinze ifoto yawe bashyizeho ngo rest in peace, ntituzakwibagirwa. Ibise byo byacura iki kubona isi yose yuzuye umuborogo bagiye bashyira ifoto y'umukinnyi ukomeye nka Cristiano Ronaldo ku mastati, ku ma Instagram ndetse n'izindi mbuga zose, ndetse benshi bakagenda bibuka ibitego byinshi yagiye abatsindira kuva yatangira ruhago. Uyu munsi Cristiano Ronaldo arwaye coronavirus. Iki cyorezo benshi bagiye bavuga ko muri 2008 byagiye bivuga ko mu ntangiriro za 2020 kizatangira kuyogoza isi. Uyu munsi tuvugana iki cyorezo nicyo gishegeshe uyu mubumbe. Iki cyorezo nta numwe gitinya, yewe na perezida wa Portugal ubu ngubu ari mu kato kubera icyorezo cya coronavirus. Gusa nanone iyo urebye mu mibare yuko iki cyorezo cyica ntabwo ushobora kukigeranya na Ebola. Ebola ni indwara ishobora kwica 98 mu bantu 100 bayirwaye, ariko coronavirus ishobora kwica abantu 2 gusa mu bantu 100 bayirwaye. Uyu munsi uri kucyumva ngo kiri mu gihugu runaka, hashira amasegonda ngahe ukumva ngo cyageze mu gihugu runaka. Birenze ubwenge bw'abantu. Amagambo yagiye akwirakwira. Hari umusirikare ukora mu kigo cy'ubutasi cy'Ubushinwa yatangaje ibintu bikomeye.
burya coronavirus ni ubucuruzi bukomeye bw'igihugu nk'Ubushinwa, ndetse si cyo cyonyine gifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mezi asaga 3 gusa iki cyorezo kimaze kwinjiza amamiliyaridi menshi cyane ku gihugu cy'Ubushinwa. Ese byaturutse he? Njye ndi Christian Niyitegeka, reka twerekeze amaso mu Bushinwa. Isi ifite ibihugu bikomeye, byinshi muri byo babyita ngo ni bya bifi bya rutura, usanga akenshi byihariye ubukungu hafi 1/3 cy'isi yose. Ibi byari byaravuzwe benshi mu bemera Bibiliya, ndetse nanjye ndimo, bavuga ko Bibiliya yari yaravuzwe uko hari ibyorezo bizaba mu mpera z'isi, ariko uyu munsi ntabwo tuzi ese impera z'isi ni izihe. Umusirikare umwe ukomeye wo mu gihugu cy'Ubushinwa yanditse ibaruwa ndende, ari nayo ugiye kugusomera wumve byinshi bitandukanye. Burya coronavirus ni ubucuruzi bukomeye ku gihugu cy'Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ibindi bihugu bikomeye biri mu muryango wunze ubumwe bw'i Burayi. Mu ibaruwa ndende yagize ati, ndi umusirikare mukuru w'ubutasi mu gisirikare cy'Ubushinwa kandi nzi ukuri ku cyorezo cya coronavirus. Ni bibi cyane kuruta iby'itangazamakuru ribabwira. Ndi Umushinwa muri Wuhan ufite umwanya, cyangwa wenda ufite umwanya wo hejuru mu butasi bwa gisirikare. Nanjye ndi umunyamuryango w'ishyaka rya gikomuniste ry'Abashinwa. Nk'umuyobozi mukuru hafi y'isonga ry'ishyaka, mfite amakuru menshi y'ibanga kandi nagize uruhare mu mishinga myinshi ya leta y'ibanga. Mfite impamyabumenyi y'ikirenga ya kaminuza iyoboye igihugu cy'Iburengerazuba, niyo mpamvu nshoboye kwandika konti yanjye mu rurimi rw'Icyongereza. Mfite amakuru nizera ko ashobora gutuma guverinoma yanjye ihirikwa. Ifite kandi akamaro kuri miliyari z'abantu hanze y'Ubushinwa, bose ubu bakaba bari mu kaga gakomeye kubera icyorezo cya coronavirus. Yewe ntabwo bizagutangaza kumva ko ndamutse hagaragaye umwirondoro wanjye, ubuzima bwanjye bwaba buri mu kaga gakomeye, kimwe n'umugore wanjye, yewe n'umuhungu wanjye. Ndagusaba kubaha ko nakuye kuri iyi konti ibintu byose byanyorohera kumenya umwirondoro wanjye. Kugeza ubu umenyereye icyorezo cya vuba cya 2019 NCOV, kizwi kandi nka NCP cyangwa se coronavirus. Uzaba wumvise ko byatangiriye Wuhan, umujyi w'inganda mu Bushinwa, kandi ko byaturutse ku nyamaswa, bishoboka cyane ko ari ikibabi cyangwa se pangolin yagurishijwe ku isoko ry'inyamaswa zo mu gasozi. Uzaba wabwiwe ko ari indwara imeze nk'ibicurane, ishobora gutera mu bihe bikomeye, gutera umusonga, kunanirwa mu myanya y'ubuhumekero ndetse no gupfa. Hanyuma ushobora kuba warumvise ko nubwo indwara yanduye cyane ishobora guteza akaga abasaza gusa cyangwa abafite ubudahangarwa bw'umubiri. Igipimo cy'ubwicanyi cy'iyi ndwara cyemewe ni hagati ya 2% cyangwa se karenga. Ibyo byose ni agatsiko k'ibinyoma byahimbwe na leta y'Ubushinwa ku nkunga ituje ya leta yimbitse y'Amerika n'inshuti zayo mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Uburusiya na Australia kandi bikwirakwiza n'itangazamakuru ryigisha abantu bose muri ibyo bihugu byose. Reka ntangire nkubwira ko isi idakora nk'uko wowe ubitekereza. Nubwo ibihugu nka Amerika n'Ubushinwa bihatanira kwigenga ku isi, iryo rushanwa rigarukira mu turere tumwe na tumwe mu buryo bwinshi. Ibihugu byombi bishishikajwe n'ubufatanye kugira ngo bishobore guhagarika ibindi bihugu bihanganye kubona ingufu nyinshi. Bafite kandi inyungu rusange mu gukumira imbaraga nyazo mu maboko y'abaturage babo. Kugira ngo ibi babigereho, bafite uburyo bwinshi butandukanye bagenzura ubwinshi bw'itangazamakuru byabo. By'umwihariko Abanyamerika banonosoye ubuhanga bwo gushyiraho amacakubiri hagati y'amashyaka yabo yombi, agamije guhisha ukuri ko bombi bakorera bashebuja umwe. Ibi bihugu bimwe bifite kandi tekinoloji yateye imbere cyane kuruta uko wowe wabitekereza, kandi ikabikwa neza bitagaragarira abantu abari bo bose. Ibi birimo ubwenge bw'ubuhanga buhanitse bushobora guhungabanya no guhitamo amatora ayo ari yo yose ku isi. Ibinyabuzima na shimi bishobora gukoresha no kugenzura imitekerereze n'imyitwarire y'abenegihugu ku rwego ruteye ubwoba. Tekinike ihanitse cyane ya manipulation ikoresheje hypnotike, imyitozo itazwi na rubanda rwose, n'ibindi bintu ntagamije kukubwira nonaha. Igitekerezo cyanjye ni uko ibihugu bikomeye bidahiganwa cyane nk'uko bikorana intego yabo nyamukuru ni ukurinda ibikorwa nyabyo by'isi ku bantu batabizi. Gusa kugira ngo nguhe urugero rumwe, mu by'ukuri nta ntwaro za kirimbuzi ziri ku isi. Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete babikuyeho bose mu myaka ya za 70.
nk'uko abakiriya babo babivuga, abantu bose bamenye ko izo ntwaro zidashobora gukoreshwa zitarimbuye isi yose, bityo ngo ntizikenewe ku isi. Ariko mu kwitwaza ko bagifite abakinnyi bakomeye bashoboye kugumya ingufu zidafite ingufu za kirimbuzi. Reka ngaruke kuri virusi natangiye nkubwira. Umwaka ushize Hong Kong, imyigaragambyo nini yo kwamagana leta, komite ihoraho y'ishyaka rya gikomuniste ry'Abashinwa yabonaga ko ari ikibazo kibangamiye ubusugire bw'umutekano by'amavuko. Guverinoma y'Amerika hamwe n'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi bombi bari bazi ko Abashinwa bakoraga rwihishwa umukozi w'ikinyabuzima wagombaga gutuma abigaragambya bubaha kandi bumvira iyi leta. Nkiriwe njya mu buryo burambuye nakoze kuri uwo mushinga. Twagerageje gukora ubwoko bumwe bwa spray bushobora gukwirakwizwa muri kajugujugu cyangwa drone, kandi byaviramo kudindira mu mutwe no guhindura imyitwarire. Ubusanzwe kubera ko Hong Kong ari umwe mu mijyi ifunguye kandi mpuzamahanga ku isi, ishyaka ryemeje ko ari bibi cyane kurekura umukozi muri Hong Kong utabanje kubigerageza. Ku bw'ibyo yari ikeneye umubare munini w'ingurube z'abantu. Amatsinda abiri yamenyekanye ku bw'ibi. Ubwa mbere twakusanije umubare munini w'abo bita radicals mu ntara ya Sinai, maze tubajyana aho twise imyitozo. Twari tumaze imyaka itari mike dukoresha izo nkambi mu bushakashatsi bw'abantu, ariko imyigaragambyo ya Hong Kong bivuze ko twongereye imbaraga. Twerekanye abagororwa ku bakozi ba Alufa batandukanye kubera ko ibyo bitagira impumuro nziza kandi itagaragara. Abayigana ntibari bazi ko bitabira ibizamini by'ubuvuzi. Umubare munini wa kanseri, guta umutwe, imburagihe, kwiheba, kwiyahura no gupfa byatewe no kunanirwa kw'ingingo bishobora guhagarikwa byoroshye kubera ko inkambi ziherereye mu bice bya kure cyane by'amavuko. Ubushakashatsi bwa mbere bumaze gutanga beta bwajyanywe mu ntara ya Hubei, aho bwoherejwe mu kigo cy'ibizamini bya gisirikare kidasanzwe hanze y'umujyi wa Wuhan. Iri ntabwo ryari ibanga ryabitswe neza cyane. Kubaho kw'iki kigo byavuzwe mu makuru mpuzamahanga, ndetse no kuba iherereye hafi y'isoko ry'inyamaswa n'ibintu byari bizwi cyane. Icyo gihe perezida wacu yari amaze gushyiraho gahunda y'inguzanyo mbonezamubano itwemerera kumenya ibintu bihemu, kurwanya impinduramatwara na burugumesitiri muri sosiyete yacu. Twifashishije amanota y'inguzanyo mbonezamubano yakuwe mu bikorwa byo ku murongo, imyitwarire yo kugura ibikoresho bya elegitoronike na raporo z'abatanga amakuru muri sosiyete sivile. Twahisemo bamwe mu bakoze ibyaha bibi, muri bo barimo abanyamategeko n'abaharanira uburenganzira bwa muntu, abakristo, abaryamana bahuje ibitsina, abahanzi, abanyabwenge, abantu bavuga indimi z'amahanga n'abandi batifuzwaga muri icyo gihe. Aba banyamuryango bamaze gukusanywa bagashyirwa mu bizamini, twaberetse kuri agent, ikaba ari biochimique muri kamere kandi ikwirakwira muri aerosol itagaragara, isa na virus zimwe. Ibisubizo bya mbere byari bishimishije rwose, nk'uko twabonye kugabanuka gukomeye k'ubwenge no kugabanuka mu bigo bitunganya ubwenge. Icy'ingenzi, ibyo tutifuzaga byagendaga bimugara byoroheje mu mutwe. Iyo ikaba ariyo ngaruka twifuza gutanga kugira ngo dutuze abaturage ba Hong Kong bashaka gukora imyigaragambyo. Ku bw'amahirwe byaje kugaragara ko umukozi nawe yagize izindi ngaruka hafi y'icyumweru kimwe nyuma yo kudindira gushira. Abayoboke bacu bagize impungenge zikomeye n'ibitero by'ubwoba. Amaherezo bagaragaje ibimenyetso bisa n'ibya paranoide. Icyo gihe imibiri yabo yangiritse vuba cyane. Bavuye amaraso menshi imbere, inkuta z'imitsi yazo zarashonze, bava amaraso mu maso yabo na olifique, maze tisi zabo zirasenyuka. Kubishyira mu buryo butaziguye bw'ibirengerazuba batangiye gushonga. Ubusanzwe urupfu rwabayeho bitewe no kunanirwa kw'ingingo nyinshi. Ibi byabanjirijwe byibura iminsi 5 y'ububabare bukabije budashobora kugabanywa n'ubuvuzi bubabaza. Muri icyo gihe nibwo nabanje kurenga ku masezerano yacu ingingo imwe. Umukecuru wari ugeze mu zabukuru wasohoye amakarito asebanya ya perezida wacu yansabye ko apfa, ashimangira ko namugiriye impuhwe, ndamurasa. Namaganwe, ariko ku bw'amahirwe ikirego cyarekuwe ubwo nemeraga kwishyura ikiguzi cy'amasasu. Nararahiye ubwanjye ko ntazongera kwerekana amarangamutima nk'aya adakenewe. Twahisemo ko intumwa yacu idakoreshwa, byarangiritse cyane ku
kubw'intego zacu twifuza ko abaturage ba Hong Kong batwumvira, ntitwashakaga kurimbura Hong Kong yose. Mu bisanzwe inshuti zacu z'abanyamerika zari zarashishikajwe n'akazi kacu maze zidusaba icyitegererezo ku bushakashatsi bwabo no kugerageza. Bivuze ko bifuzaga kuyikoresha mu gukemura ibibazo bimwe na bimwe muri Venezuela. Mu bisanzwe twabaga twarabyemeye mu gihe dukomeje umubano w'ubucuti na CIA, ariko urebye imiterere y'uburozi bukabije bw'abakozi twanze. Ibi nk'uko byagaragaye byari ikosa rikomeye. CIA yari yizeye ko twateje imbere ikintu gikomeye kandi dushaka kukigumaho. Batanze amafaranga menshi ku bashakashatsi bacu, yemeye kubagurisha. Urugero twabimenye mu gihe cyo gutanga kandi tugerageza kubuza ko bibaho. Mu kurasa gukurikiraho, yewe ntuhanganishishwe no kubishakisha mu itangazamakuru, ibi ntabwo byigeze bigwa ahantu hose, gusa abantu benshi barishwe. Icy'ingenzi ariko umukozi yaje gutoroka. Iraswa ryabereye ku isoko ry'inyamaswa ryo mu gasozi. Zavuzwe ko ariho kwanduza inyamaswa ku muntu byatangiriye iki cyorezo, ariko ntiwumve ntihabayeho kwanduza gutya. Niho hantu CIA yagombaga kwakira vial ifunze irimo umukozi. Vial yamenetse igihe yajugunywe mu mugambanyi wemeye kuyigurisha ku banyamerika. Kugeza ubu ndumva zashidikanya niba rwose ndi uwo mvuga kondi kuki nabwira aya makuru kuri internet. Reka nkwizere ko ntari inshuti y'ubutegetsi bw'uburengerazuba. Nkunda urwababyaye kandi ndindahemuka ku ishyaka rya gikomunisite. Yakuyeho miliyoni amagana z'abenegihugu dusangiye ubukene n'ubukene, ariko nanjye ndi umuntu kandi mfite umutima nama. Icy'ingenzi mfite umugore n'umuhungu wanjye kandi nkunda cyane. Tumaze kubona ko umukozi yatorotse kandi tugatangira gukwirakwira, twahise dushyira Wuhan yose muri kasho. Nari umwe mu bashinzwe gucunga kugwa kwanduye. Birumvikana ko tutashoboraga guhisha ibanga rikomeye nk'iryo, bityo twafashe icyemezo cyo gutegeka ibitangazamakuru byacu bya leta gutangaza ko coronavirus yavukiye i Wuhan. Mu by'ukuri birumvikana ko nta coronavirus, byose byari bigizwe n'umwe mu bo twakoranye wazanye igitekerezo cy'ubwenge cyo kwitwaza ko abantu barwaye ibicurane bisanzwe barwaye coronavirus. Ibi byadushoboje guhisha imiterere nyayo y'indwara. Reka ngusobanurire. Muri iki gihe ni ibicurane mu Bushinwa. Tumaze kubona ko tutagishoboye kugenzura ikwirakwizwa rya agenti. Twohereje abagabo bacu mu bitaro byose kandi dusaba abaganga bose gusuzuma indwara zose z'ibicurane bisanzwe nka coronavirus. Twazanye izina rishya 2019 NCOV, dutanga impapuro zifatika zisobanura uburwayi bwakozwe. Ibyavuye muri iki cyemezo ni uko abantu ibihumbi 10 barwaye gusa ibicurane cyangwa ibicurane basuzumwe ko bafite coronavirus idasanzwe nubwo yanduye itari yica. Mu gihe ibi byateye ubwoba rubanda, byadushoboje gusunika inkuru ivuga ko indwara itari yica. Byaduhaye kandi umwanya wo kwitegura ibiza byanze bikunze bizaza dufunga Wuhan n'indi mijyi yo mu ntara ya Hubei. Yewe ntabwo wigeze wumva ibi mu makuru, kandi urebye ubunini bwa Wuhan butuwe na miliyoni 11. Ntabwo wizwe na benshi mu baturage, ariko mu minsi mike ibihumbi n'ibihumbi byanduye kandi bidatinze bahitanwa n'urupfu rubabaje. Ibyo maze kubisobanura mu cyumweru kimwe habaye imirambo myinshi ku buryo tutari tuzi icyo tugomba kubakorera. Bityo twategetse imfungwa z'inguzanyo zari zisigaye zarokotse gutwara imirambo mu cyaro no kuzishyingura mu mva rusange, ariko byari bigoye cyane kubika iki gikorwa kuko byari ibanga rikomeye kandi ntitwashoboraga no gukomeza kuko hari imirambo myinshi. Twateye inkuru ivuga ko miliyoni 3 z'abaturage bahunze Wuhan. Mu by'ukuri birumvikana ko benshi muri bo abo bantu bapfuye bazize umukozi. Ngewe nakoraga amasaha yose mfasha gutunganya iki gipfukisho. Iyo ntekereje ko bikorwa byanjye ubu numva isoni zikomeye. Icyo gihe nakomeje kwizera ko ndwanira urwababye kandi ko ubutegetsi bw'ishyaka bwari bwiza kandi butabera, ariko byimbitse nari maze gutangira gushidikanya kuri iyi leta y'Ubushinwa. Ukwizera kwanjye mu ishyaka kwarahungabanye cyane ubwo namenyaga ibyabaye kuri Dr. Li Wanleng, wari umwe mu baganga bake banze kubeshya gusuzuma abarwayi ba grippe coronavirus. Nk'igihano yoherejwe gufasha gutwara imirambo mu mva rusange. Icyari giteganijwe ni uko yari kwandura umukozi agapfa urupfu rubabaje, ariko cyadutangaje cyane ni uko atigeze arwara iyo ndwara. Birumvikana ko wasomye ko yapfuye azize coronavirus wamenyeshejwe nabi. Serija wa polisi y'intwaro ya rubanda
yamuteye inshinge ivanze na heroine na mercure byatumye ibihaha bye byangirika. Njyewe maze kubimenya naje kumenya neza niba nkora ikintu cyiza cyangwa ntagikora, nubwo nizera ko bikwiye ko guverinoma iyobora ikoresheje ukuboko gukabije. Sinjyaka ko byari byiza kwica Dr. Lee. Yari umuntu w'impuhwe w'umugwaneza kandi yitaga ku barwayi be. Ni gute urwatubyaye rutakungukirwa no kugira umuganga nk'uyu nguyu? Nabwiye umugore wanjye ibibazo byanjye, ariko anyemeza ko ntagomba kugira icyo mbwira abayobozi banjye. Yavuze ko byari biteje akajagari ko bahaye agaciro ubudahemuka kuruta ibindi byose, kandi ko nabona ibibazo gusa ndamutse nemeye gushidikanya ku bikorwa byabo. Yagaragaje kandi ko twungukiwe no kuvurwa mbere. Nk'abayobozi bakuru twakira ibikoresho bisanzwe bya mathematike ya Hamzat ifite ubuhanga buhanitse, aribwo buryo bwonyine buzwi bishobora kwirinda kwandura. Yasabye gutekereza ku muhungu wacu ukiri muto. Ndamutse mvuze mfashwe, ubuzima bwacu bwaba buri mu kaga gakomeye. Muri kiriya gihe kimwe byagaragaye ko umukozi atarenze ubushobozi bwacu. Yakwirakwiriye nk'umuriro mu ntara ya Hubei ndetse no hanze yarwo, yanduza miliyoni 10 kandi bose bahasiga ubuzima. Ndumva ko ibyo maze kuvuga bigoye kubyizera, kuko wabwiwe ko habayeho kwandura abagera ku bihumbi 50 gusa kandi hapfa abantu bake cyane. Ariko izindi zo kwandura ibicurane zagiye zibeshya nka coronavirus zitabayeho. Intumwa iri kure cyane yanduye cyane kurenza iyo, kandi umubare w'abantu bapfa bitandukanye na coronavirus ntabwo ari 2%. Oya, igipimo cyacyo cyo guhitana abantu ni 100%. Nta muntu n'umwe wakira, umuntu wese wasezeranye arapfa, kandi abantu benshi barabyanduye. Intara ya Hubei iri mu matongo. Inzitizi zinyuranye z'ingendo no gufunga zashyizweho, ntabwo zashyizweho ngo zihagarike ikwirakwizwa ry'intumwa. Nta n'umwe muri bo ushobora kuyihagarika. Ntabwo ari ambargo cyangwa guhangana na maske cyangwa isuku y'amaboko, ahubwo no kubuza abarokotse kubona ibiza hamwe n'ibyabo. Njyewe ubabwira ubu ndi mu bihishe bikomeye mu mateka y'abantu. Guhisha imfu za miliyoni 10 vuba cyane. Intara ya Hubei ntizongera kuba imva nini, kandi ukuri kuzagaragara. Kuri nge impinduka zaje igihe ishyaka ryongeye kuvuga ikindi kinyoma, kandi icyo kinyoma cyari giteye ubwoba cyane ku buryo ntashoboraga kubyemera. Ushobora kuba warigeze wumva ko Ubushinwa bwubatse ibitaro bishya byitwa ibitaro bya Huoshan Huan mu rwego rwo gutanga ubundi buryo bwo gushyira mu kato no kwigunga ku barwayi banduye. Ushobora kuba warumvise ko bayubatse mu minsi 10 gusa. Ibi nabyo ni ibinyoma. Nibyo hari icyo bakoze mu minsi 6, ariko ntabwo yari ibitaro. Imiterere nyayo y'inyubako yari ibanga rikomeye. Mu ntangiriro nari umuswa bihagije ku buryo nizeraga ko ishyaka ryagaragaje impuhwe no kwita ku baturage. Ariko rero abayobozi banjye banyohereje i Huoshan. Neretswe hafi yo kwishyiriraho umupolisi wa gisirikare witwa Caporal Meng. Iri zina ntabwo ari rye bwite, aho niho nabonye ukuri ku bintu byose. Nk'uko nabivuze, inzira yonyine yo kwikingira umukozi ni ukwambara maske idasanzwe yo gukingira, itandukanye rwose n'uboneka mu bucuruzi, ndetse n'inzobere mu buvuzi ntizifite uburyo bwo kuyigeraho. Iraboneka gusa ku bashakashatsi b'intambara y'ubuzima bwa muntu, kandi ikubiye mu ikoranabuhanga ryateye imbere cyane. Izi maske zigomba kubikwa mu bushyuhe runaka kugira ngo zitange uburinzi bwuzuye, kandi zitakaza imbaraga zazo vuba. Nk'uko maze kubivuga, imwe mu nyungu z'umwanya wanjye ni uko njye n'umuryango wanjye twashoboraga kubona ibikoresho bisanzwe. Niyo mpamvu twagize umutekano ugereranije n'abasivile. Abaganga ndetse n'abayobozi mu nzego zo hasi bose bakaba bambaye maske yo kubaga idakora neza mu buryo bwo kwizera ko bazabarinda. Kandi rero nambaye ibi bikoresho bidasanzwe, nagiye Huoshan hamwe na Caporal Meng. Ibyo ushaka byose kwita aho hantu ntabwo ari ibitaro, ni ukuri. Ubwinjiriro busa n'ibitaro, kandi muri ward imbere y'ikigo hari ibisa nk'ibitanda bisanzwe by'ubuvuzi. Ngaho abarwayi babarirwa mu bihumbi baranduye, bose bakaba bari mu ntangiriro y'indwara. Nanyuze muri iyo koridoro ndende yera iruhande rwa Caporal Meng. Mu maso he harahangayitse kubera umunaniro we wa gisirikare. Mbona ibitanda magana n'amagana. Ibitanda bimwe by'ibitaro byari byuzuyemo abaturage ba Wuhan bafite ubwoba kandi barwaye. Gutaka kwabo no kwinginga kwanjye birampiga amajoro maremare, aho ntashoboraga gusinzira. Ariko iyi yari intangiriro. Amaherezo Caporal
kaporari yanjyanye inyuma y'iki gice cy'imbere, ngaho amarembo y'icyuma afunze yayoboye icyo yise igice cyo hagati. Abarwayi bari imbere ntibazi ko ibaho. Aho niho habikwa imanza zateye imbere mu bintu bisa cyane n'ubuhungiro bwo mu mutwe. Ako kanya ninjiye muri kariya gace ka Huoshan, nakubiswe n'umucyo utameze neza n'umunuko w'ibyuka n'imyanda y'abantu. Hano abatagira amahirwe bazerera mu bwisanzure, ibitekerezo byabo bigenda bisenyuka buhoro buhoro mu bitero by'ubwoba butagira iherezo hamwe n'ibice bya psychotite. Hano nanone nta baganga bari bakiriho, gusa abagabo basaga n'ingagi bambaye imyenda y'umukara bari mu ishami ry'ibanga rya polisi ya gisirikare ntari narigeze numva. Aba basaga nk'aho batoranijwe kubera ubugome bwabo kuko bakubise kandi bateshwa agaciro. Abarwanyi mu buryo bubabaje, benshi mu bari bafunzwe bari basubiye inyuma, basubira mu buryo bumeze nko kuba abana kandi baryama hasi bakarira nk'impinja kandi basaba impuhwe batakiriye. Habaho umunezero w'ubugome mu maso y'abagizi ba nabi mu gihe bakandamizaga abababaye. Babakubitishije inkoni, babatera pepper spray mu maso yabo, babakubita imigeri n'inkweto zabo zifunze ibyuma. Kubera ko nari inkomoko mu nzego z'ubutasi za gisirikare, abarinzi ntibagerageje no guhisha ibikorwa byabo, ndetse barantumiye ngo ninjire mu buryo bwose, bamfata nk'umwe muri bo. Yego, umwe muri bo nahageze mu bwiherero bw'abakozi b'ibi bitaro, ndeba mu ndorerwamo ihendutse, ndabaza nti ibi ni byo koko? Urasa nabo koko? Ariko urugomo ntirwagaragazaga gusa agahinda kuko imfungwa z'abakene zitari zihari. Bari bahari gukora, hariho urundi rugi rumwe kandi hejuru yarwo hashyizweho icyo koporari yise kowa, kandi niho nabibonye. Ibirundo by'imirambo byegeranye hejuru y'undi kugeza ku gisenge. Hariho abagabo, abagore n'abana, abakuru n'abato, abakire ndetse n'abatindi beza kandi badakwiye, bishimye kandi bicisha bugufi. Bose barapfuye. Intumwa yacu ntiyigeze itandukanya umwe muri bo. Nashyizemo umwuka igihe kaporari yanzanye kuri kowa. Sinshobora kubara umubare wari uhari, ariko yari myinshi, ibihumbi byinshi, kandi hagati y'ibirundo by'imirambo byari inzira imwe. Kandi numvise ijwi ritontoma kure. Abarwayi bababaye bo mu gace cyo hagati batoraguye abapfuye, barabatwara babajyana muri wa mwijima. Nubwo abarinzi babakubitaga inkoni, bantwaye igihe gito mbere y'uko mfata ibyabaye. Ntabwo nigeze nizera ibyari ku mpera yinjira muri kowa. Yari itanura rinini rifite umuriro mwinshi imbere. Umwe ubwenge bwabo bwarasenyutse kandi imibiri yabo iragoreka. Abagabo n'abagore bari hafi gupfa bajyana imirambo ku ziko. Barabajugunyaga imbere bagerageza guhisha ukuri guteye ubwoba. Nabonye benshi muri bo basenyuka kubera umunaniro gusa, kugira ngo imibiri yabo idafite ubuzima yongerwe ku musozi w'imirambo ku mpande zombi mu mirongo gusa, nk'aho utagira iherezo. Baragiye imibiri yabo yacitse intege, yambaye imvi zijimye, umugongo wunamye munsi y'uburemere bw'imizigo yabo iteye ubwoba. Benshi baraborogaga kandi baniha kubera ubwoba, maze amajwi yabo yinjira muri kokofine ibabaje yatinze gutontoma nk'umuriro. Naratangaye cyane. Narebye amahano atagira umupaka imbere yanjye. Ku ruhande rwanjye harahagaze kaporari Meng, isura ye yogosha vuba nk'amarangamutima nka mbere. Narahindukiye ndamureba, aranyitegereza, umunwa we uramwenyura ariko amaso ye ntiyamwenyura. Ati, dukoresha ingufu mu gukoresha Huoshan. Twakikije leta umutungo utari muto muri ubu buryo, kandi reba, yerekeje ku ngoro y'abapfuye. Hano ni benshi cyane, urashobora kuvuga ko ari ingufu zishobora kubaho. Yarasetse kandi azunguza ikiganza mu kimenyetso kidasanzwe. Nahagaze ntavuga, nitegereza ibintu bidasanzwe imbere yanjye. Abagabo bambaye imyenda y'umukara bavuza induru nka dayimoni ku bagome babajugunyaga imirambo. Bambuye abapfuye ikintu cyose cyari gifite agaciro: imitako, amafaranga, imyenda ihenze. Bajugunya ibyo bintu ku rundi ruhande, ku kirundo kinini iruhande rw'itanura. Igihe nabazaga kaporari icyakorwa hamwe n'ibi bintu, bavuze ko bazakoreshwa mu kwishyura amafaranga yo kwivuza. Yatewe no kuba abarwayi bagumye i Huoshan. Nashutse mu musarani igihe nashubijwe, maze mva mu iduka. Kaporari Meng yahagaze ku muryango aranyitegereza. Isura ye yari yambaye ubusa nka mbere, ariko mu maso ye nibwiraga ko nanditsemo agasuzuguro gakabije. Ufite imyaka icumi mu gisirikare, ariko uroroshye. Namushimiye ku murimo yakoze ndataha.
nagezeyo mbona ko nakiriye amajana n'amajana ku bikoresho byabitswe ishyaka rikoreshwa mu kuvugana n'abari imbere. Amakuru yari ateye ubwoba. Komisiyo ishinzwe amategeko n'ubukungu ya leta yari yaratanze amafaranga yo kubaka ibikoresho byinshi nka Hunshan mu Bushinwa bwose. Intumwa ntiyakwirakwiriye mu ntara zose z'amavuko, ahubwo no mu bindi bihugu byinshi byo ku isi. Ku bw'amahirwe twagiranye amasezerano n'izindi guverinoma bemeye kwitwaza ko indwara zateye na coronavirus bari bafite impungenge nkatwe ku bwoba bwaduka mu bihugu byabo. By'umwihariko abanyamerika bagize ubwoba ko SP500 ishobora kugabanuka. Bavuze ko ibi bitemewe mu mwaka w'amatora, bityo dushobora kwiringira inkunga yabo yose. Nibyo koko umuryango w'ubuzima ku isi nawo wadufashije kuva kera. Ikibazo cyonyine na OMS ni uko twafunzwe mu marushanwa n'abanyamerika ku bijyanye n'uwabasha ruswa cyane. Basohoye amakuru atandukanye y'ibintu byerekanye no kuba barangije ADN yiswe coronavirus. Ibi byose byatwemereye kwikuramo ubwoba bw'isi yose. Kuri ubu nyamara ibintu byariyongereye n'umuvuduko utangaje. Sinshaka guhishura byinshi kuri iyi ngingo kuko byanyohereza abanzi banjye kutamenya, ariko twahise dutangira gushyira mu bikorwa ingamba zo kurinda abayobozi bacu bakuru. Iyo urebye amakuru y'isi uzabona ko Xi Jinping, perezida wacu, yaburiwe irengero hafi y'icyumweru kimwe nyuma y'iki cyorezo mbere yo kongera kubonana n'umuyobozi wa Camboge. Ugomba kumenya ko umuntu wahuye n'umuyobozi wa Camboge atari perezida w'Ubushinwa. Byari umubiri wikubye kabiri mu myaka myinshi yatojwe kureba no kumvikana nka perezida wacu. Birumvikana ko perezida X atitaye ku buryo yashyira ubuzima bwe mu kaga, afunzwe neza mu bubiko bwihishwa mu minsi ya Zhongzhang, icyicaro cy'ishyaka i Beijing. Nta nubwo yari umuyobozi wenyine wihishe mu by'ukuri. Ndashobora kwizera ko kimwe cya kabiri cy'abayoboke bose b'ishyaka barimo kwigana n'abakinnyi bahuguwe bakurikiza amabwiriza bahawe binyuze mu mashanyarazi adasanzwe. Uratekereza rwose ko minisitiri w'intebe ashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga ajya i Wuhan? Ibi byose bivuze ko guverinoma yacu yaramugaye rwose, kandi imirimo y'igihugu ikaba yarafashwe n'abasirikare. Naje kugaragaza ko imbaraga zacu ntacyo zimaze. Nibyo gufunga, kubuza ingendo no kwica abanyamakuru bigometse byatwemereye guhisha ibintu byabereye Wuhan, ariko nari nzi ko ibyo bitazaramba. Iyo impfu rusange zimaze gutangira ku isi yose nk'uko tubitekereza, ibi bigomba kubaho mu gihe cy'icyumweru gitaha cyangwa hafi. Abantu bose bazamenya ukuri. Bizagaragara ko tudashobora kwikingira abakozi maske yo kubaga isura y'intoki cyangwa se amagiant. Nta kintu na kimwe gishobora kuyihagarika, nta kintu usibye maske yihariye ko hazazmat. Ariko ibyo ntibishobora kubyazwa umusaruro mu bintu byose bihagije. Wowe umuntu usanzwe ntuzigera wakira n'umwe kereka umubare uhagije wo kukubona mu bitambo bizaza. Kubasoma ibi kubw'ibyo, icyo nshobora gutanga ni uko ukomeza abakunzi bawe hafi yawe, bahobere, ubabwire icyo bagusobanurira. Ishimire igihe wasize hamwe nabo. Ntabwo bisanzwe mu muco w'Abashinwa kwerekana ibyiyumvo umuntu afite muri ubu buryo, ariko namenye akamaro k'ibimenyetso nk'ibyo ngibyo. Nasezeranije umugore wanjye ko nzamwereka iyi nyandiko mbere y'uko nyishyira kuri uru rubuga, nyamara narenze ku ijambo ryanjye. Ndumva arira cyane, ararira cyane, arira mu cyumba cyo kuraramo, kandi clavier ya laptop yanjye yatose amarira yanjye. Ntabwo hashize igihe kinini twabonye ibisubizo by'ibizamini bisanzwe biri mu bigize ubuvuzi bwa mbere, kandi twamenye ko umuhungu wanjye yanduye agent. Abapolisi b'igisirikare bampaye mask idasanzwe yo kubarinda. Bari barahaye umuhungu wanjye mask yarangiye kandi idakora neza. Maske abayobozi bakuru bari bamaze kwambara, hanyuma bakajugunya igihe bahagaritse kubarinda. Ku rundi ruhande, maske yanjye bwite ndakeka ko bahisemo ko umuhungu wanjye yari imbere yanjye kundusha. Ndakeka ko umuhungu wanjye atashoboraga kubafasha kubihisha. Twari twarahisemo kuva kera ko tuzatandukana, tuzaba inyangamugayo buri gihe, kandi rero igihe yatubazaga twamubwiye ukuri. Twamubwiye ko arembye cyane, yabajije byinshi tumubwira ko atazakira neza. Yakomeje kubaza, tumubwira ko azapfa. Ni muto cyane ariko yarakuze bihagije kubyumva. Induru ye iteye ubwoba, izampiga iminsi yanjye isigaje muri iyi si. Reka baze nibankore uko bashaka, sinkibitayeho. Iyo ni inyandiko y'umusirikare ukomeye mu butasi bw'Ubushinwa. Burya bya bindi twumvaga ko Ubushinwa bwubatse ibitaro mu minsi 10 byose ngo byari binyoma.
iyi coronavirus nayo byari ibinyoma. Burya kwa guhura kwa perezida Xi Jinping w'Ubushinwa na perezida wa Camboge ntabwo yari perezida Xi Jinping, yari undi muntu watojwe kuba ameze nka perezida Xi Jinping. Turagushimiye cyane.